Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngangaron ang suspension license ko Congress ka O MLA balasya suspend jong seng Congress na West Shillong constituency. Uba Mohendro Rapsang hagasi baar ka arfulay tarik unailar arjar arfuar ula kentaj war halor ke jingmi kubor bauladan jingmut banlej penyeso yalade syaga Bharatiya Janata Party ndrei ke jingkwa jing angno jong u kalong banlej penyeso bat ka National People's Party. Haga jing ekran bat kelat patai kubor uba Rapsang ula ong ba ula dep yeslok bat lagi nong kersyan haga ba nagaliang jong kiru gila penpau bakin kersyan pura ya u lada ulej penyeso yalade syaga NPP. Ngajok nak Congress nganek bot Congress hadu arpulai ngandon bat Congress. Di lana suaka election na sampai bat na ega parti pengendali. Most probably ka inclination juga ke kedai bat ka NPP. Dia pecah tak move jong parti ni payot nong kata. Lada ka point parti ka move ke nong yalam tu kasi pecah tak puan baje discuss. Nampuan hi ka song bayang pai ba. Ngamde bang rule out nga na rule na. Song bayang pai ba. Lada pai ba nga ong ile na kuno parti I'm ready to contest from any. Magandang magandang keren bagi pai ba. Ki ong ta NPP. Noi bro koi la don candidate nai panyale election. Nang NPP nei tang ga BJP ba keren Bandung no haka parti babun kini ke parti ke wan ong lung no sob ke parti dongi lung no parti dongi contest na ke parti dongi buat hadu menta ke Congress kadang apa ngan dia election Congress not only BJP with all the party we'll see I'll decide which party I'm going to contest my inclination is with NPP ngangaron ang suspension license ko Congress ka suspend nga di subuh kamlif ya ke suspension juga. Tengah ngandu yale election. Tengah man siya hawan takui ke parti na di bukat inap yale election. Subuh mentang Congress kalau ngipi ngamlif ke suspension. Tengah mo ngandu yale election, ngandu yale election. Tengah resign na ke parti suaka election. Mo when the time come, when shall I join? Let me resign first, then I'll join any political party. I said, Balang, you contest from any party, we are there with you.